Andu a nyumba, watu wetu. I made a video nikawaonya dhidi ya kula chakula ambayo mnapatiwa. Hamukusikia. Wacheni kukula chakula ambayo mnapatiwa, sijui to prepare what Mount Kenya tour, tigana inashio. Niwaulize, how many tours, ni tour ngapi Ruto ameenda Kenya, ni wapi alikuwa Western? Mulisikia wabunge wao wakipatiana chakula? Mulisikia wakipatiana mchele nani walikuwa wanapatiwa pesa? Alikuwa Isiolo na huku Eastern. Mulisikia mahali alipatiana unga na mchele na sukari? Mulisikia mahali? Haya, alikuwa Nairobi. Kuna mahali chakula ilikuwa inapatianwa? Kwa hizo tour zote alikuwa anapatiana pesa. Lakini nyinyi mnakuja kupatiwa chakula na mnachukua. Andu aitu, mwao korwo murarogwo ni andu anyu. Tigana ina irio icio pio. Okorwo ni kindu muraheo oya ibia. Matigana ina irio pio. Ni ndamuthaitha ndamutandukira nguo. Tigana ina irio mutikari irio icio mayangai. Mayangai ocio ni urogi. Muraigirwo urogi. Mangai mukwambia kuharwo, mukwambia gutwarwo thibitari ku, mukwambia kuninwo mwako umwe. Ni ndamwihora ndamuthaitha. Tigana ina irio icio pio. Ugai mureherwo bio ri andu angi marareherwo. Umenya ithuĩ andu a nyumba tuthoirwo ta kindu kingi to ni turamenyekana tukoragwo twi hamwe na urumwe witu niguo rugamagia bururi uyu. Hinya witu niguo tuirie bururi uyu. Twanyitana tuga ni direction ino iyo niguo bururi uthiaga. Na ithuĩ ni ithuĩ tuge cia bururi. Ndamuhoya ndamuthaitha andu aituma. Irio icio muroka kuheo ni andu acio anyu abunge acio. Tigana inacio please, wachane nazo. Ndamuthaitha pio. Irio icio mutikarie. Hatire kundu kungi araheana irio. No athire Western agethi Isiolo agethi Nairobi hatire kundu araheanaga irio ni mbia. Ona inyuĩ ti mbia. Tigai gwetikira kuheo irio na mutigetikire. Mukorogwo muninwo muri turiagwo no andu aitu. Turiagwo no nyumba itu na ni kurio turario. Mutigetikire. Ndamuthaitha mutigetikire.